Исәнмесез дуслар, бүгінгі біздің қонағымыз көрнекті шәхес, юморист, yazушы, шағир, режиссер, композитор, пародист. Бейгенін айтма. Бейуші. Айтмапсың. Айтмадым. Татарстанның от қазанған сәңғат ішіліктісі Алмаз Хамзин өзі. Ай, рахмет. Бейгерек. Алмаз abi. Бек сирек ештілемін демем тоғылар. Ona қарап жүрмейбіз. Ona қарап жүрмейбіз, қаман керегін ішлейбіз. Алмаз abi болған әйбірін айтмейше болмай. Біз ана айттырген тиіш, білмейше қалушылар болғанымыз бейгеректе еш болын. Шылай бейт? Шыл тұрда айтырсың деп келдім бейтін. Алмаз abi, мен әлі бітізікті айтып жүрейін, Алмаз abinin fikri deyip. Шулай шылы, мен ақай уақытта радиода мен айтмаған фикірді де Алмаз Хамзин айтмышлы deyip, өспейді жоқ, мен мысы точно сенің фикір. Нашар кішіге нашар сөзді айтып болмай бейт. Сенікі бейт? Сыңны ішлейсің бейт айтқашынды. Жоқ. Мен бітін кішіге ұшайын олай. Шындап та нашар кішіге нашар сөз айтып болмай бейт. Болмай. Мен тіктім алдарды. Сенің ненде екеніңі білем, мен нашар сөз айтемейді. Кіші қорап тұратын бар дейді. Алмаз abi, енді біз Тинчурин театрында шығашқаш, бірінші сұрауым, сенің театр сәңғатына мінесебетін ғылмен нешік? Сәңғат, театр сәңғаты, ғылмен сәңғат деп алған уақытта, шул қатлы батқан енді мен бұлай фикірлі, нешеп алай, нешеп тігілей, нешеп сұңыл бұлай, нешеп олай түгілейді бейт бұл. Шынды міне ұйылар бек көп менде, бек көп менде. Аптыраш енді нешіктір міне қазіргі уақытта шағыштырасың, әлікі білен шағыштыра біз, үлкенлер бейтіне шулайра шағыштыру, бүтін нәрсені шағыштыру ашықлы, шағыштыра білу, анализді білу. Міне қазір мен шу анализді білуіне ештерді көрмеймін. Бұл тәнқид болып көрмесін, негедір юл мені шағылмай анализді білу. Анализді білген кіші, демек оқымышлы кіші, оқыған енді, демек оланы кешірген енді, аны сыртында түшкен болған енді, артына тепкенлер енді анаңа еміне, шыннан соң анализді башыйсың. Неге бір өдетті білген кіші yok? Мәлі енді қазір ема. Бар бет енді ол. Қазір кілтті біліп кіне ешкейсің, бұл мән. Міне шындай вақытта, ненде қислер, ненде кешіргішлер, міне бейт біз, егерден қылап сөйлей башыласан, міне біз шындай мағдұр қислер білен коммунизм түзеген кісілер. Міне сен не үшін нық біз, деп қоям, баштауға етіп қоям. Не үшін біз нық, біз көңіл білен, құлық білен, ішкі дүния біздің нық. Шунun bilen bile. Şanası kilmesede şanıp, ihlas köngülden komünizm tüzüp bizanıydı. Ne köngülden tige şunda var indi. Bulur mikaydı yok mikaydı. Lakin bir yıllar öte, aşıl his bilen yanasın. Yaşaysın şunu bilen. Şunda patnaşasın. İmanın kanmileri şuna. Ondan sonra indi tutuna komünizm bulmak için de her kişiye birer kvartira bulayken de annem alağa aşkınıp şun köngülden indi ona irişu. Şuna tutunduk biz şun köngül bilen bitmende көңіл, мұнда біздің нығай, біздің сәлеметлік, рухи байлық, біздің шаныш, яқты хиске бит ұмтылабыз. Яқты хиске, тұрмыш әйбетләне. Нығайбыз. Ondan sonra енді başlandığında перестройка еме, перестройка демек, әзірек туя башлаған бұл тұрмыштан, перестройка бола, перестройка бола демек, тағынды яқшыра. Тұрмыш әймей, өзгерішіні күтәбіз ейбет. Анда енді башқа жетекшілер барға келді бейт енді перестройкасы. Аннан да қатырырағы барға келді. Шайыры бәйтсек, өзіміз түслі. Өзіміз түслі кетті. Башыға міне қазір нәсіға келіп қапты ғайымы. Біз енді яқшы үміт ите тұрғаш. Ümitsiz halga kaldık yine bana. Üstüne etkende öpkelemesinder, lakin şolay. Bizden hazır ideologiyamız yok. Üniversite düzüyüz, nice cemiyet düzüyüz. Her kim özüne kalgan, özü bulduralgan şeyler, indi ümit yok. Tige bulaşak vakitlerge ümit yok. Hazır bana işleyimiz. İşley alamıyken min eğer de öz işimle işleyim şatlanam. Bir kaçanda oylap çıkkanım yok bu sağanan iden kimgedir etlik işler turunda ol benim mene şu elektrikli zamanda kelgen naklık, ruhi baylık mena bir nindide mümkünçülük bir mi geri uylarga bar men etlik işler turunda oylamayım.
Bari tek heybetlik kişiler turunda oynar. Mene şuşu bizning bu, men barımızda şulaydır deyip etmeyeyim. Şuna göre barımızda şulay bulmağanğa göre men şuşu halga kelip turganmiz. Bizni kimdedir bugüp koyganlar, bizge aldağanlar. Anlaşıldı Olmaz abi. Anlaşıldı, ne iyi şekerler. İyi, mene Olmaz abi, bizning senin bilen yaş arası 21 yaş iken bit. Men şul hadli yaş iken edi. Men tırnap turам da, senin kişiler yaş arası olan ne isteyli bu deyip oturam men. Men size gitesim kile, mene ben bolacakta tırnağan saz ansamblindagi yaş Olmaz bilen bugünkisi Olpat Olmaz Hamzin'de ayırma zor mu? Elbette zor. Ben şu kıyarlarda sözde de şunu bilen kelgen evi. Malay ol indi. Mene müzikal terbiye yakından zor mektep edindi. Ol Rifkat Ömer, ol saz kızları. Abi dur şunu ansambl hazır bola almay. Şunu bilesiniz sen. Mene 21 yaş ayırmalı kişi şunu ayıra bilemem mene şu. Hazır bola alamı şunu diye. Mene sen men sana soru berem. O bit mena kızı. Yok, bola almaysın ki mene mena kalsa o vakittagi ihlaslık hazır yok bit Olmaz abi. Manası dürüst malay. Yes, ayırma yok iken el bu yaktan. Bilesin mi? Kolhoz yok. O yok, terbiye yok. O da hemen kaldık pıstıkkına, onlar da şulay, kişileri de şulay. Қазір başka obraz жизни urus etmiş alıp barabız, evet. Nişik de olsa İsan kalı turunda, hazır bir akşa patşa şampa etmiş değil mi? Akşa, hazır akşa, akşa imperator. Git beraber deyim, akşa patşa. Akşa bir meseleler mene bugün sahnede basıp tatırmaz diyeyim dik de koyabileyim. Akşa bir meseleler mene sahneden şimdi уже şampayı ol mezekçiyle çünkü öyleyim sen bilirsin. Sen özün anı bilirsin. Nilerin videolar çıkarırın sen bilen bir klatı. Onlar bile işli akıllarına bitersin ya. Akıllarına son akıl kire. Akıllı kişiler ağırlaşıp kınadırmış tecrübesini. Şerefiler, politolog bilirsin mi? Ben turda yazdım da şu politolog bu ona. Şerefinin bir neşke eğitip koygan sözleri. Ben annem, sen bəxətli mi deyip soruyorlar ondan, değil mi? Neşik üst halkının bəxətli bulmağında sen özünde bəxətli deyip eytesin. Şəbbit eytilgen kişiler. Bana şu şunday saz degenden, değil mi? Bana sazının şu şunday kurkem ansambl hem Tatar halkına kıtıklık yasamayışa, değil mi? Kirisinçe üstürüp, beybi. Kreml sarayında nindi ansamblinin jırlağanı var. Yok bit, men şunda orada tur geldi. Men şunda deputatlar uruna oturup, malay mesela sazını jırlağanı qarab oturar. Anda iki mene bu kollektivga birileri bir jır bar tek. Biz ikini ko'rsatdik, evet. Repetisiyalar men bo'ldim, lekin g'afur etingiz, boringizga da bir shart dedilar. Birigiz men endi sırada o'zimning meni kandidaturani oldim. Chunki men endi Ufani uchun motor degan aybat, motor albatta aybat. Lekin onu jırlay olmayman bit endi oy bo'lgan vaqtda. Mana shunda vaqtda men zalga tushib, deputatlar o'rindig'ida o'tirib qaragan kishi aybat. Zalga repetitsiyani. Shu vaqtda so'zni chiqaralar malay. Ben mesela item nişanın söyleyeyim mi bu? Bu bir onun bereketi var, ahamiyeti var bu söyleminin. Şunda söz jırlayışırım. Şu yaktan mı? Uşaklar katın Brejnev tügülmüsün bu. Balkın kaçığa. Çıkayı. Yok, ama karayım, sözüne karayım. Söz jırlar bitire, bu kırıp gide. Dağın sözünü şakıralar birazdan sonra, değil mi? Dağın söz jırlı ay bulgununu. Dağın ne? Şulay iştapqa çıktı o, değil mi? İştapqa sözünü yapalım. Rifkat bir teneffüs vaktinde ite mina, Rifkat Umarım, anacı teksi. İlle bizde almayılan mekan işletik şirelerdi. Evet. Ben anladım, ben rejissörler ettiler, Rifkat'ın vakıtı yok anlatımlarına. Bir nıkkırata iken deyim. Ay bulum degan jırlı değil. Sazı başkarında uşaklar kattı. Dağın çıksa jırlasalar, beni şakırıgız әлі деп aytayken. Şuna göre bir işin çıksın için değil mi? Şazı şakırılar iken. Mene şunday ansamblda, mene şunday yortu ömür деп aytsam, 13 yıl ömrünün en motor şahında mene bulup kalır sen evi. Mene şuna göre men onun bilen mene tulgan hisim tulgan. Mene ilkenler eytabit işitken var biz şol çırda komünizmde yaşap kalganmız eken dep.
Elbette mene şul. Bulgan mene her çalıştırasın. Yaşat bulgan iki. Barlık mümkünçiliklerle bulgan. Yaşlık var bir üçünce bir motor vakit bitinde olmaz. Romantika. Çok nerse ihtibar bilmişsin. Benim yaşlık uzak devam etti. Çünkü yaşlık kaçan biter, iğlengeç. Zikide iğlengeç şeyi. Ne tamam yaşarıp gitti mi zikide? Yanarış bit. Ben özüm seni yakından birinci tapkır bizim Kazan'ın Buz Sarayı'nda görgen kişi. Anda bir zor konsert bolgan, hatırlısın mı sen özün? Sen anda parodiyalarım bilen çıktın. Hatırlayayım. Ben şunda seni birinci tapkır yakından gördüm. Gaptırfet konserti o. Tugel, bu zborni sarı. Zborni da iyi. Elbergine tugeli kemenim anda çalışıyor. Zor konser. Zor konser. Sen şunda İlham Şakir bulmuşsun. O da İlham Şakir buldu. Buzusunda. Renat İbrahimov buldu. Anasını özüm andanını okudum ben. Başka bir humoristken okudum. O vakitte gıkıçıpı vakti. O şu gıkıçıpını kalıkçan расшифровать etken hemen. Ama indi iş bile kul çaptı. Sen bittiğinde senin gibi bulgaralğanı yok şimdi attırıp bir kişi sahneye çıkıp özünün belki tiyatrını yasap yumor söylep, jırlap жүрген kişi sen başlamışsın buna boya birine. Mene sen umiden parodiya degenden neme ilham bulup jırlap degenden neme. Hazır Irkayl bilen şoğu bizim hazır yazıcılar sözünü presidentli bitindimi Marcel Galiyev. Bu indi Linski Memorial vaqt aladı bit şunda bu fittan çıkıp geleler zaldan tavuş işitleyme. Benim tavuş. Hani Marcel aytayken, "No, olmaz nerse jırlaydı конечно, no Bulay, elini hisler uyatmayındı bu. Şundan sonra hani İlham jırlay başlagan edi. İlham jırlay başlagan. O! Marcel, o içmasam jırçı. Evet. Şundan sonra jırlagandan sonra Renat İbrahimov mene merhum yoktu isteliği ne bulsun iyi mi? Renat İbrahimov bulup jırlay bravo. Evet. O! Gördün mü? Rıkayı minarı bilmeyeyim, Rıkayı müzisyen, bunu hazırlayalım ya. Ali işitkenim yok hemen. Zalga kırsak da olmaz bir yüzü bulup şırlat torayken bular. Bana şunda iyi. Anday buldu, sen aytken tiyatr degenler. O nindidir bana ne bir filharmoniya başlagan şeyinde evet. Jırçılar көп, sahnede alıp barışlar yok. Konsertinin kuchnyasın. Elbette olup barış işleyeler. Jırlar bulurga mümkün. Bir motorlu jırçılar da bulmazsa, bir yakşı jırlovçılar da bulmazsa mümkün. İşteliği de elden esneme. Lakin mene şundagı nomerlerini motor itip jiy alsa, kuchnyasız yazasa, konsert eybet deyler. Şimdi bir özün alıp baran kişi konsertlerini. Bilersin. Bana şundan çıktı o benim tıklay kerek, bulay kerek. Olup barışı bularak, konsertini uyuşturucu bularak. O garmon bilen jırlap. O Rus'ta da yok hazır. Garmon bilen söyley, oynay, jırlay, nindidir bir tiyatr koyuyor değil mi? Turmuş halleri. Halkta bulgan kuruluşlarını şunda takdim ettim. Yok mu? Benim işleriye de barım. Hatırlayayım başında olmaz. Sen bilgenle göre kozgatasın bit şunda. Beni kıtırtasın bit şeyler. Tamam ben de dur. Şunun için şıraştık bit kıtırtışı bit. Koyşan söyleşken özüm. Rehatenim söyleşip oturgan. Sen bilen gerek bitindi. Narsanın bittigi seni bilen birge işlege tur keldi bir sahnede bir neçe tapqır. Mesela bana ol benim için neyindu tege tarih derece. Şundaq da olmaz abi özün başta aytkençe көрүнүклүү кишилерге аралашуу сенин ички дүйнөңдү байыта арттыра бетинде ол. Сен менен Айрат Арслан телге алдың. Бит филармонияда режиссер болуп иштеген убакытта мен бит Илхамга да, Альфия апага да, Айрат Арсланга мына барлык Гапуллар Ахымкуловкаларга барысына сценарий жазып, режиссура иштеп, барысына юбилейлерин өткөргөн. Kişi maqtandığı Türkiye'yle işlegen nesene ektirgegine kereginde uysa. Almaz abi biz şunday devirde bir yerlikte yaşıyoruz. Üzün maqtanmasan maqtavıp şetağı ağırrak şu. Onsa yere ben tağım bir fikir eytem. Benim hazır yazmışlar arasında eytemiydi. Bana eybet yazasın. Eybet ikenigine bilerlik
Biten diğer hazır bizge mi? Ülkürdük biten de bize. Mene şuna bir kim degen pozitivni ocenka vermeyi. Bilmeyi. Ama ne bir naşaraya bir yastan üreticiler kubindi. Kubindi. Ama bunda da şu. Şuraya ders edesin. Ders. Bana neyinde afarizm mi ne? Afarizm. Maşallah. Bu afarizm bilmem. Ne Türkiye şunda niler sanatçılar arasında afarizm geliyor bana bu. Olmaz abi bana tegeliğin ışıdırı belki mümkün bulsa kurseter şunu tege beş tatarını sin uyuşturgaç. Şakta жердегиz bitindi. Muğuş bilen жердегиz değil mi? Anda indi bizim Şamkay, Şerefi, Reştabi Sabirov, merhum Halil Mücebir, böyle Reştabi jaratadır indi. Tege akşa sanap birgenin zilade mümkün bulsa. Tege o iyi var şu mekaninde o mesela. Turuş kava. No biz yarminkeler buladı gibi şunda. O vakitte yarminkeler çıkıp pazarında bizim şokraları orşa tege niye şu yarminkeni orşalar iştiradı. Çıkıp pazarında orşalar kelgeçteler işletirni. Biz ne zakardı. Biteler anda biz kilebes muhtemelen Karacev Zülfiye kileyin cemaati yaşlayıp onlar bilen birgeyle binde biz şiir şahsıyız. En yakışın ömründe hoşalar kimne bulsa da çıkar deyip ya jitakçiler kile. Onlar kilo bilen inde yaravıyla bir yer şamkay kile. Onlar bizlere de jitakçiler kuşul anekdotlar çiğdiler inde evet. Anlasın inde biz şu kadar motor bir şuraşı halk bir kup mitim şerif şikilede minde halk bazar içinde var mısın deyip sorayım. Şlaytırıp bunu tamamlap diye halk satıp alır kazakırsın indi diyen sözler, fikirler uyana hem kırıp giteler bazarga alar evet. Kırıp giteler. Şundan sonra indi buldu bitindi. Buldu. İşte kişilere kursettik bitindi. Bitirsen de buldu bitindi. Ne bu zaman varamıyoruz değil mi? Şimdi tomarşaşı bulan çıkar. Bir uzak konsertten koyarız. Ne şerefiler indi tiyatroda işlegeç repetisiya varası deyip tiyatroya giteler indi mi? İşte biraz şöp müsün ondan beri mi? Şunda sırada jitakçilik deydi. Ne sırada jitakçiler, orça jitakçilere mena raşutna yansıylar. Koy vakıtta kozlar da bilenler iyi deyim mi? Akşalar biri şul rahmet eyti, biz rahmet eyti. Halık rahmet eyti, toral mı kaman turayı bit. Mena şunda bir zaman var ya. Rahmetli işleri. Raşutka gitem Kamal Tiyatro'na. Birinci kelip kıramin demin. Halim abi yقول mesela kelip kıram. Anda Kemal bizden İdris ha. Meydan kişi var indi bunda Raşut şef kelgen bizden yani deminde. Şef kelgen, şahap kelgen indi. Yarar. Bunda kişi indi kişilerin aldığındaydı. Yok o bizdeki İdris diye. Min yarar Allah bu kaçtığımda söylege. Tek o vakitte milyon vakti bitiyor. Emin sanarga tutunamak şakum. Berekete gideriz değil mi? Sanargatına. Tek suluş kabı. Уже minder desbinde. Hadi kavşak burada bir şey oldu. Gelsin yüzde kuzum. Gezme. Bir şey oldu. Yüzde kuzum. Gezme. Bir şey oldu. Yüzde kuzum. 100 mü? 1 milyon değil mi? Dinle. Şu hazır buldu. İdris'in kuzum anlayacağımdaydı. Biz de şarkı giriyimiz indi bunda. Yok var akşamlar. Zor artist bulgan bulabilir mi? Yarar. Uzatlar çıkan. Şifrini uzatlar çıkan. Halim abi mine kalıyor çıkan. Bana kupmasın ki beni gelsin. Aynen. Ne var? Bilmem ne var. Yine alıp gittim. Son boyga gittim. Oh şef. Şu anda indi ne bizim kameranda. Yok Ezgar abi. Ezgar abi. Şulara da. Benim şu kapıp sonra bir. Daha milyon değil mi değil. Değil mi? Şu şurada. Kırıldı. Biz de şimdi hayran artist bitindi. Biz de bir narsa yıştırayım da. Eyden de buldurasın bir seninle karşı. Uzkanım.
Şefini uzatam. Şampanya ben kalırım aşağı. Bunun bütün bir ege cilizmini de. Kire. Şöyle baram kalıyor durgular. Hayal bizden şöyle bir. Allah bütün şiddetinde. Bir tane kart oynayıp otururlar. Anda görsen bütün artist ayımıydı. O tigirler vallahi şerefinde kullanım. Şef geldi, şap geldi, jüriye tabi. Şap geldi, efendim tigirler vallahi. Benim akşamı ötüp bitirgenleri kadar akşam oldu. Hazır bunların oyun taralar. Min beytinde kadar ayda çıkarız değil mi? Yok. Ben de ayda o zurrak bilmem sana. Bir pişman kabara binde dağın teki sol bırak. Çoğaltıp işte uzun 100 bin 200 bin. Şimdi daha milyon değil mi? Şu Tegende şu tiyatrodan kitu turunda şeyler şu var. Kitu turunda şeyler şey torpala değil mi? Şu arada milyon işte değil mi? Представь себе, şerefik şerefin değil mi? Yine yetişlep koyusaymış Kamal tiyatrodan adı beymen. Mene kızık ne bittiğini mi? Zamanı şundayım. Halet şunday. Mene bir çıktayım kalıp. Men antıge klipçiler miyim? Ana zamanda mene şunday şağı var ya. Hazırda o elleri değil. Hazır büdjet siyasasında işlegen, sistemasında işlegen artistlerinin de tiyatro artistlerinde, estrada artistlerinde eğer de indi должността oturarlarken akşa yok indi. Yok hazırda yok. Lakin ruhi güçlülük var. Ülken artistler duruyor. Yaşlar var bir bakıt izler birileri var. Buna şu şey eyver. Indi şerefiden de ciddiizmin olaş. Giderler. Buna şunda koy vakitte benim bilen giderler idi. Onlar üzerinde dublörlerini kaldırırlar. Spektakelden söyleşip giderler. Şu an bir cündür minnen şıltıratı. Тагын синең белән йөриләр мәлләләр. Бик концертка, то есть спектакльгә представление шәрәфики булса барабыз дип әйтә халык. Алар җибәрәләр. Менә малай нишлисең инде заманы шундый. Менләрне бер дә яман әйтмим, зурлап әйтәм. Кирәк халыкка алар кирәк без бай артистлар белән. Менә дигән артистларыбыз бар. Аларга хөрмәт тагынданып ортса иде. Сәнгать кешеләренә йөз белән борылсалар иде. Әйбит. Менә шушындый нәрсә. Шулай ук язучыларга да. Шулай йөз белән борылсалар. Гомер үтә име. Бу теге мин үземдә хә илленең үске ягында чынлап та 50дән соң тизрәк атлый башлый икән гомер. Менә мин хәтерлим, үзем туган авылга кайткач бер заман мунчага кирдем дә Munçada yazı munçağızın şəpligi üttümündə almazının da 50 yaşlığı degen yazı. Mənə sen şul qıranda, sen qoysun munçağa nəsə yaz alasın qadır? Bilmeyim indi mənə. Qadır, dirəyaq, munçağın dirəyə mərməri günə yox. Eybi. Anda kırıya, kisədə lərlər. Anın jılısı var idi olay birlərine. Oxaya varsan da klubqa kirəsən, kultura digəsməlisi türlü dərəcədəki mədəniyyət sorayları bitində. Anda baribir jılı his bilən qarşılar. Həzirdə şulay xalq qavullarda. Həzirdə şulay. Lakin, biləsən, mənə şuşunday nərsə qızıq bitu. Mənə şuşunday məni nişik cəmriyyətinin üsə toralğanın şeylerden bir baştayım. His qaldı. His bar əli, yaşayəli qaldı. Ne gerek? Mənə şuşu hisni yoqlayabilirə gerek. Onu жетекçilik hükümet derecesinde ona koyulturga gerek. Mənə şu turda uylanıp göreyim hazır. Bir revolüsiya sonra gerek mi bir de? Evet. Şuşu nige din, iman kirtirge gerek. Bu kire başladı ahırısı. Kire başladı. Tağın kumul üstüne. Bulurum iken bu. Bulsun iyiliğinde. O kadar kırıya vakit cemiyetke bizden. Ondan sonra Almaz abi tağı şunu bir sıra o. Biz bir Tinçürün tiyatro binasında oturabilir. Bizim Tinçürün tiyatrının spektakullerine, kilgelerge vakit tabi alasın mı? Kilgelisin mi? Araştırmalısın mı? Araştıram. Çünkü bir karavana jite kişiden işitkençi. Dürüst. Benim kızlarımın da işlerine göre o beni gül çapkırıp özümün
чыгышлар ясыйсы болгон күндөрдө бик барасы келген спектакльлер хаман калып туралар али. Ол эми менин зор тилегим оларда көбүрөөк болуу. Өзүмдө менин менен бир нече пьесада коюлмаган. Олар бик көпүнө шундай күн конагына суга турган темаларда. Анын икисин мен бирсин өзүм кыйганым бар, Татар империясында зор артистлар белән куйдым. Мен аны бик киң таралган иде, аны булышабыз дигәннәр, главалар, главалар безнең булышабыз дигәннәр мәктәптән иштәрен укып карагыз әле башта. Укып караганнан соң башка таралып беттеләр, булышасылар килмәде. Мен үзем акчама куйдырган ямана. Куйган, үзем режиссер булып пройлап үзем куй дигән. Шулай итеп мен бер спектакльләр дигәннән барыбер тинчүндә спектакльне карарга тырышам. Бу үзенең бинасы белән дә, үзенең менә тирә юны һәм оформление белән ниндидер эчке җылылыгы калган. Безнең хисмында калган шул ул яшь. Театр турында мен башка нәрсәләрдә әйтергә мөмкин. Театр сәнгать турында да һәм гомумән алган вакытта да сөйләргә магым. Мен шуңа башта шуны әйтим әле. Без бик менә күп ниләр үткәрә башладык. Төрле жанрда тәкъдим итә башладылар, экспериментальный ниләр, шуларны күрсәтә халык бездә уже. Ул тоже бик күп кирәкми, аның чамалы белән белергә кирәк. Бу бит театрга гына түгел, менә экспериментлар белән яза әсәрнең төп темасын югалттылар хәзер. Сүз әйтергә ярамый бит. Әйтергә ярамый. Сүз әйтмәгәч әдәбият буламы инде, дөрес әйтмәгәч. Шуңа күрә әдәбиятта нишкә була башлады. Шигърият шулай. Аннан соң шулай ук җыр сәнгате дә шулай. Bir нәрсә аңлашылмый, bir нәрсә эштәлеге юк. Ул тәгәрәзе уйбер. Менә хәзер шуннан соң менә монда керәм мен. Әлбер көндә генә сезнең бинада булган шул Кара Пулат дигән карадым мен опера ревиятны. Аңа хәтле булган идем, мин аңа махсус булдым. Bir районда булдым мен. 6 мәктәптә 2 көндә чыгыш ясадым. Апрель аенда. Менә шунда Илсур беләсеңме? Мәктәп башта иртә белән жу итеп китте йөрәгем. Тукай ае. Мин Тукайны тулысынча беләмме дигән сорау куйдым да сикереп торып, иртәнге миңа сәгать 5-тә чыгып китәргә кирәк. Шуллык аеме. Анда менә шул нидә мәктәпләрдә мәктәп сорау турган мөмкин. Бергә мөртләр Тукай әйтәле, тегеләй булайды. Беләмме? Китабын алып, тотындым укырга, биографиясын укырга. Без Тукайны байтак беләбез шигырьләр аркылы. Аның язмышы, Тукай кем соң ул? Ничек туган соң ул? Ничек Тукай булган соң ул? Ничек шушы яшькә җитеп, ул өлгергән безне 70 яшьлек ниләрне, картларны өйрәтердәй, сабак булырдай, шундый зур әхилгә, шагыйрьгә, язучыга әверелгән. Юмат әнигә, сатирикка әйләнгән. Мен шул сорауны куйдым да укыйм, белмим мин анда. Белмим икән төптегә. Кайчан үлгәнен белмим димәк. Мин аны ничә число? Апрельдә туган, апрельдә үлгән. Карадым, белдем. Хәзер мәйтәм әнисенең исеме кем санады? Мемдүдәме? Уточнее керек. Әтисен битне беләме? Әйбәт шулай. Аны итеп Тукайга ничә яшь булганда әтисе үлгән. Әнисе ничә яшь булганда үлгән. Менә шуларны өйрәндем дә киттем. Сынап карыйм. Мәктәптә бирәм сорау. Әйбәт. Тукай ай икән беләләр инде яры. Беләләр. Ничәнче число икән бик белеп бетермәйләр. Аннан соң үлгәнен мин сорап куйган сорауларны белмиләр. Аннан соң аптырагач мен әйтәм, мин балаларны батырам, гөнаһка батырам. Күңелсез булды үземә. Баянны алдым да, мен әйтәм, туган телне җырлыйлар инде булар. Туган телне җырлап җибәрдем, уйнап җырлап җибәрдем. Беренче күпне шул хәтле кушылып җырладылар, мен кушылып, икенче күпне үзлеге җырлаган идем. Извини, пожалуйста, юк, белмиләр. Менә белмиләр, бу бер нәрсә. Без Тукайны бик үк белеп бетермибез. Без мактана гына беләбез Тукай белән.
получается. Килишем. Кешке концертта болған екі арада, анда да шундай рахат қабатланды. Шуңа күрә мин мында Карабулатка киттем. Миңа кирәк иде, без тарихыбызны беләбезме икәнсең? Мин элегрәк укыган идем Сөембикә романын, Батулланың. Ну аның башында, китап башында бар аңлатма. Болгар дәүләтенең җимерелүе. Абдулла хан анда ни 12 кыз риваяты. Ул шул риваятка калган. Монда җиде символика белән, 12 булса җиде символик сан татарча. Куелды, Наргизә. Хан кызы. Нәкъ шул. Әтеңдә Батулла инде фантазиясе белән аны байыткан, пишенга шаткан улар шул хәтле, риваят төрле формада яшәргә мөмкин. Ләкин аның нинде эчтәлегенең төп нинде мәгънәсендә бер төсле була ул. Менә шуны чагыштырыр өчен киттем, карадым. Шул хәтле миңа ошады ул, шул хәтле. Җыр сәнгате, опера белән ителә бит артистлар, без белгән артистлар җырлыйлар. Шул хәтле ошады ул, мин шундый фикер белән кайтып киттем. Бу спектакль бүтән мәктәп карарга тиеш. Казанда икән, Казанда башка җирдә куялар икән. Белмим, авыр инде ул Ташбулатларны эшләргә ибет. Бутуллада Карабулат түгел, Ташбулат дип аталар. Яндыргач бит инде. Кара ул ибет. Менә шушындай нәрсәне күреп кайттым һәм шул хәтле күңелем байыды минем байбергә. Тарихи, башта тарихны өйрәнергә кирәк, без тарихны да белмибез. Менә шушыны караганнан шул уйга килдем. Әгәр дә тарихны балалар өйрәнсә, менә бу операны, риваятны кырылып киләчәкләр һәм аңлаячаклар. Һәм сәнгатьнең нинди көче бар икәнен беләчәкләр. Шулай бит? Менә шулай менә. Шуны сиңа сөйләп торам. Кем беләндер аралашырга кирәк бу турыда, фикер белдерергә кирәк, аңлашырга кирәк бу турыда. Моны карарга кирәк. Эшләргә кирәк. Бик зур мәгънәле эш дисез. Чөнки театрның ниндидер үзенең дә уй фикерләре бар иде. Музыкаль театр шикелле рәвештә әверелү. Бу бик кирәк. Моны эшләргә кирәк. Башларга кирәк, күптәннән сүз белән генә кала һаман. Нишләп без генә сөйләп утырырга тиешсең аны? Аны бик эшләргә кирәк инде. Барыр менә Алмазабый, синең кебек тәҗрибәле, дәрәҗәле кешедән менә мондый фикерләр ишетү бик зур нәрсә инде. Менә без бит инде юкка гына төшермибез, бу очрашуны ишереп, YouTube'ка куябыз. Күрерләр, ишетерләр, уйланырлар дигән ният бар бит инде. Бар инде. Менә Тукай турында болай гына сөйләдем бит, ничә генә. Бу мисал. Әмма ләкин Тукайны сөйләү өчен менә син әйткән миңа бәя бирдең бит. Бәя шул бәяне алыр өчен, публичный кеше булыр өчен, кеше алдында чыгыш ясау өчен 2 аягын терәп. Аңа нәрсәдер уй фикерендә булырга тиеш башкача. Мин шигырь башкача түгел, шул шигырьләтә яздым мин аны. Аның кебек әкият дөньясында яшәгәнмен. Аның шарак язам, күргән, белгәнне әтияни кочагында тирбәлдем һәр чакта мин. Ятим түгел, ачлык бәгырь телмәде. Әкиятләре аны әкият түгел, чынбарлык. Бүгенге көн безнең сарык кәҗәләр, шүрәлеләр һәм бүреләр каплаган да куйган күк. Байлар инде, байлар түрәләр, менә шулай ителә, искә төшерә. Шигырьләр аның шигырь генә түгел, шигырьләр һәр юлында вагаз Ходай мөнбәре. Берәүнең дәле бу заманда аның кебек үскә, югарыга күтәрелгәне юк, менгәне. Büyük satirik desem hiç yalgışmam. Geri sözünü tik eytirgen mümkün adam bəndeler, andılar şıplap tulğan bizden ilde cemiyette, üst dairelerde bir köp şundu günbeler. Tokay isen olsa ne ise yazar idi desizme. Hayır, andılarını isen tutmaslar, 27 yaşı tulmayı ölüp biter idiler. Tokay kebek şakep yazsalar, Tokay bulup bitem özümde ahırı. Yazgalagan fikrim haklılık turunda belki iske düşürürsüz meni Tokay kebeklerden bir var idi şu bizden buğunda. Yazdım, Pushkin'de etken, ya pametnik себе возвик нерукотворный деген еме, сен де шулай ойларға тиеш. Her kişi bizning cemiyette, her millet işlеген вақытына işi bulsa da, mana şulay көкірек қабып мақтанырға тиеш. Лек ғамел қылырға тиеш. Алмазабый, bir bişni. İş etəsin, talantlı qoya yaşırıb bulmayan Алмазабый bulğanını. Rəhmət.
Yapışır. Bilmiyorum, şeyleri bilmiyorum. Opturur. Bu tege neydi? Ne köpek buldu indi. Oğlum sen aytam, kelinim sen tınla. Ankara'cı. Rahmet, çakırın için. Olmaz abi, sana indi bu yıl orası etkende paştinini yaşke jitesin gözge Allah verse. Kim uylaran şuna jitermin? Zağırakta yaşarga yazsın, hele senin icat etesi işlerin köp, potansiyel zor. Çünkü senin köpük şahıslardan milletin kişegisi, bugünkisi kileşegi kırılar. Şuna göre şulay bulsun, Almaz abi sen almışlar, sağlık, selametlik. Yani sana bunu temin, ertuğrul bir silahşırlık. Roman Fars yazdım. Bu 12 urundık varyantında İlfi Petrov uniginde yazılgan birden bir Totarda bulgan yuvan diye örnek yazdım. Yaxşı. Mene hazır tege 20-27 yıllar tegondayım. Ali Sovet Devleti'nin uyuşup bitmegen illeri yeme çağında. Bizde de mene bu tarkalı ni ezrekine sizle olayı bir tarkavlıq. Tarkavlıq yeme nişerge bilgen iş kuterge ilini. Mene şuşunda ul vaqtda da peristler hazırgi vaqtda uzun edip durmayız. Evet, Almaz abi bizden tege senin bilen çalışkaç biz elikte Allah'a senin bilen fikirler kilediriye Turu kilediriye derslere tağın işe aşıp söyleşirlik eli sözler köp. Tağın bir kat çakırır biz Allah birse. Gelgenin için bir zor rahmet vakit tapkanın için. Şehirde to'xtalib kaldım biz yerde. Değil mi? Fonogramımız deyip uylamasınlar. Eyvallah. Eyvallah. Mene Almaz Hamzin bulsun da şayarusuz bulsun, o ders bulmagan bulur iyi. Şundan da Almaz abi, rahmet. Rahmet.